трофи ла лигаи Испания ҳарф мезанем бинандагони гиромӣ ва нахуст дар бораи бозие ки бо иштироки дастаҳои Эспаньол ва Реал Мадрид буд биёд гуфта гузарем. Аслан бозӣ барои дастаи шоҳона бисёр бад сипарӣ шуд ба он хотир ки онҳо мағлуб шуданд қабл аз ҳама. Ва дуюмин чизе ки бояд ёдовар шавем ин аст ки аллакай дар дақиқаи 15 Рюдигер осеб гирифт. Давоми чанд соли охир сутуни асосии дастаи мазкур дар хатти дифоъ маҳз Рюдигер буд. Нисбатан дар ин мавсим ҳам хатоҳои зиёде ки дар хатти дифоъи Реал Мадрид буд, маҳз ин бозигар кӯшиш мекард ки онҳоро ҷуброн кунад, бартараф намояд, аммо ҳоло Реал акнун боз як футболбози меҳварии худро аз даст дод. Хуб дар ин рақобат боз ҳам моҷароҳои дигар буданд, аз ҷумла голи ба қайд гирифта нашудаи Винисиус ки баъдан Реал Мадрид шикоят кард ба Ла Лига дар мавриди он ки аслан ин гол дуруст буд. Ва боз ҳолате ки қоидаи бозӣ вайрон карда шуд, давои Реал Мадрид дар ин бора буд ки бояд корти сурх дода мешуд ба футболбози Эспаньол. Хулас ҳама инро агар якҷо гузорем, натиҷаи ниҳоӣ ин буд ки голе ки Ромеро дар дақиқаи 85 ба ҳадаф расон, ғалабаи дастаи Эспаньолро таъмин кард ва ин чиз пеш аз набарди ду дастаи пойтахт Атлетико ва Реал ки ҳафтаи оянда моро интизор аст, дар пойгаи қаҳрамонӣ як ҷазобияти хосаеро ба вуҷуд овард. Яъне бибинед, ҳатто метавонем бигӯем Реал баъзан вақт ҳарифони худро фикр мекунад, барои мисол Атлетикоро фикр мекунад, пеш аз ҳамон рақобати ҳассос ҷазобият барои мухлисон, барои онҳое ки таваҷҷӯҳ доранд ба Ла Лига хело дар сатҳи баланд шуда. Ва ҳатто дар арафаи бозӣ бо Манчестер Сити ҳам баъд аз Атлетико Реал Мадрид бо Манчестер Сити бозӣ мекунад. Бисёр вақте Рюдигер нест. Бале. Соли гузашта барои мисол Ҳолландро маъз ӯ хунсо карда буд. Бале. Ва ба ҳар сурат Давид Алаба оҳиста ба ҳаят баргашта истодааст. 4-5 бозӣ шуд ки Карло Анчелотти танҳо дар қисми дуввум ба ӯ имкон медиҳад то формаи беҳтарини худро нишон диҳад, вале 100% фикр мекунам омода нест. Вале бо он ки Раул Асенсио аст дар хатти дифоъи дастаи Реал Мадрид, Арелианто Чуамени бозӣ мекунад, ҳатто як муддат буд ки Камавинга дар канори чап бозӣ мекард, ҳоло Ферланд Мендиеву боз як бозингари дигар дар канори чап ҳолаташон хуб ҳам ҳаст. Ин мушкилиҳо ҳаст барои дастаи Реал Мадрид. Бале, Франк Гарсия. Хоҳем нахоҳем дар бозии Атлетико ва Манчестер Сити таъсири худро мерасонад. Аммо мо бояд ҷиҳати пурқуввати Реал Мадридро ҳам ихроҷ шавем, масалан хатти ҳамла. Бубинед дар набудани Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе ва Родриго чӣ гуна хуб бозӣ мекарданд, аммо Винисиус Жуниор омад, бозии даста кулан дигар шуд. Ҳатто баъзе ҳолатҳое буд ки Винисиус дар маркази майдон бозӣ мекард, ҳамларо оғоз мекард, ҳарифонро асабонӣ мекард. Ин маълум мешавад ки ба бозии Реал Мадрид таъсири худро расонида истодааст. Вале ман фикр мекунам ин як бохти маъмулӣ ҳам буд ки Эспаньол барои Эспаньол бисёр арзишманд буд, чунки онҳо бохти маъмулӣ ё ғайри маъмулӣ? Не, ғайри маъмулӣ, ба ҳар сурат ғайри маъмулӣ. Эспаньол мавқеаш бисёр бохти маъмулӣ нагӯ ки мухлисони Реал ба сарат мерезанд. Бале. Хуб, Эспаньол вазъияташ хеле бад аст дар ҷадвали мусобиқа. Агар мо ба ҳайати ин даста таваҷҷӯҳ кунем, метавонад натиҷаи хуб ба даст оварад ва Реалро шикаст додан ҳам то як андоза шояд рӯҳияи ин дастаро беҳтару хубтар кунад, то мавқеи худро барои боқӣ мондан дар Ла Лига беҳтару хубтар ҳам намояд. Вале аз Карло Анчелотти ба дастзамини бозӣ пурсиданд ки чаро даста ба бохт дучор омад, сабабҳояш чӣ буд? Ӯ гуфт аслан истифода набурдани лаҳзаҳои голзанӣ боис барои шуд ки мо муваффақ нашавем. Яъне нагуфт нуқта ба нуқта Карло Анчелотти ки масалан Килиан Мбаппе натавонист ё Родриго натавонист ё Винисиус, вале андешаи ӯ ҳамин аст ки ҳамин бозигарон заиф бозӣ карданд дар хатти ҳамла. Яъне баъд аз омадани сегона масалан Винисиус, ҳамдигарфаҳмии бозигарони хатти ҳамлаи дастаи Реал Мадрид чандон хуб нест ва метарсам ки ин дар бозии муқобили Атлетико ва Манчестер Сити ҳатман таъсири худро мерасонад. бобо инҷо як чиз ишора кард, ғайримаъмулӣ мешавад, маъмулӣ баръакс мешавад истифода бурдан дар вақти бохти маъмулии Барселона. Бубинед вақте ки аз дастаҳои поёнии ҷадвал доим шикаст мехӯрад, мешавад гуфт ки бохти маъмулӣ барои Барселона, вале барои Реал, барои дастаҳои бузург ин чизро гуфтан андак иштибоҳ аст. Ин албатта як ҷои шӯхӣ буд. Мухлисони Барселона вале аз барои ин шӯхӣ маз намебахшанд. Вале ман фикр мекунам, бубинед вақте ки сутуни асосӣ осеб мебардорад, мушкилро мо дар хатти дифоъ мебинем, вале ки бубинед дар хатти ҳамла чоргонаи асосии футболи муосир бигӯем мешавад. Лекин бубинед мушкил аз хатти ҳамла сар мезанад, аз ҷое ки мо интизор намешавем. Ман фикр мекунам ки инҳо чоргонаи асосии хатти пеш барои
برتر کردن آمارهای شخصی خود یکتازی میکنند، پاس‌ها را سر وقت بازیگر نمیدهند، گل‌های خود را زیاد کردم گفتم، از برای همین دسته ضرر می‌بیند. ببینید اسپانیول البته از منطقه کاتالونیا است، با این پیروزی اساسی خود هم برای خود فایده کردم، برای بارسلونا یاردم دو تا که نزدیک شد به جدول. ولی از جانب دیگر ریال وقتی که بازی دستاوی رو برای آنها میماند، چون این طور میشود که برگشتن آن لیدران اساسی بر ضرر کور به جای به فایده کور بر ضرر کور میشود. و تصور کنید که اگر جود بیلینگهم در ریال مادرید به مثال فعالیت رودری رو در سیتی جا نماید، ببینید به قول عالم چه خیلی گلستان می شود. اینها می توانند که با یک گل اسپانیول با 6 گل جواب دهند، ولی وقتی که ببینید 4 استعداد بزرگ خط حمله با یک گل نه تنها جواب گفتن نمی توانند، بلکه کاری را هم کردن نمی توانند. بعداً شکایت نامه به سمت داوران و دیگر طرف‌ها فدراسیون بسیار میشوند برای یک دسته بزرگ. البته تا جای آرام است و باید که با چنین استعدادهای قوی و با چنین خط حمله بزرگ نه تنها این مشکلات را دست چون اسپانیول حل کرد، وقتی که با منسیتی بازی ها میشوند، بازی رفت برگشت و با خود اتلتیکو مادرید در پایگاه قهرمانی ماز آنها بعد در همین مسئله نمیبخشند. بله، من تقویم هم ریال مادرید هم منچستر سیتی در ماه فوریه به نهایت مشکل است. مثلا از منچستر سیتی و دیگر پیشگویی کردن نتیجه بازی بین خودی آنها نیز نسبتا مشکل است. و یک چیز دیگر رو میخواستم در همین جا اشاره کنم در مورد آن که شما گفتید اسپانیول نیز از منطقه کاتالونیا است، اما خود آنها نسبت به بارسلونا چندان خوشبین نیستند و مناسبت چندان خوب نیست. اصلا فکت شد که در جدول کمک نمود. در جدول این چیز کمک کرد. خب بیاید بگذاریم با واسطگی اکنون با موضوع آخرین ما، یعنی موضوع بارسلونا و کاتالونی ها در این دور ضد الاوس پیروزی به دست آوردن. چطور بالاتریمون بگفت عادتاً ماس از دسته‌های میانه‌حال یا ضعیف بارسلونا نتیجه ضروری گرفتن نمیتواند، اما در این رقابت 1-0 غلبه کردند. لواندوفسکی گل یگانه را در دقیقه 61 به هدف رساند و در بارسلونا نیز همین گونه است، یعنی خط حمله عالی بازی دارد. اگر ما تا آماری سه فوتبال بازی خط هجومی بارسلونا رو مقایسه کنیم، همین شب روز در توپ 5 لیگ یگان خط حمله دیگر با آنها برابر نمیشود. اولین شده 100 گل و بیشتر از اون ماسون‌ها به هدف رساندن. در هر یک بازی یامال، رافینیا و لواندوفسکی امکانات زیاد با وجود می‌آورند. از جمله در این رقابت هم حتی امکان بود با حساب کلانتر آنها پیروزی به دست آورند، ولی تنها با یک گل اکتفا کردند. خوب ایمانبک، در مورد بازی مذکور نیز می‌خواستم اول شما فکرهای خود را گفته باشید، بعداً سخن را به بابو می‌تیم. من فکر میکنم در این بازی الاوس چقدر توانست با قدر و اقتدار خود طاقت کرد در خط دفاع تا 61 دقیقه. آنها البته قهرمانی نشان دادن برای استاتوس و برای سطح بازیگران این دسته، ولی دیگر ضد بارسلونا و ریال و اتلتیکو از این قدر زیاد طاقت کردن نمیشد. از این قدر زیاد اگر طاقت کنی تعامل کنی این قهرمانی میشود، زیرا که یک خال گرفتن از اینو خود برابر به پیروزی است. و فکر میکنم که اون فشاری که دسته فلیک داشت و در خط حمله امکانات‌های گلزنی و اون تحمل پذیری که بازیگران الاوس در میانه میدان خود کردند تا به همینجا انرژی رسید و دیگر از یک جهت نیکبینانه اگر نظر کنیم خوب شد که آنها تنها یک گل سر دادند، ولی که آنها میتوانستند تا گل‌های بیشتر هم سر دهند و از جهت آماری باز هم حمله‌وران خط حمله بارسلونا باز هم در جدول‌های آماری خود را بهتر و بیشتر می‌کردند. در عموم حالا هم مشکلی زیاد است در بارسلونا. طور شما گفتید در خط حمله، در دیگر موقع‌های بارسلونا هم مشکل خیلی و خیلی زیاد است. با این بازی حالا برای بارسلونا مشکل است که در پایگاه چمپیونی فعال باشد. بازی که قبلا بارسلونا در لیگ قهرمان‌ها انجام داد، معلوم بود که هنرنمای یک بازیگر لامین یامال بیشتر بازی دست را در خط حمله زیب و زینت می‌دهد. مثلا فینت‌های او، گزارش‌ها، بینش میدان یا چیزهای دیگر، این واقعا هم برای بارسلونا بسیار مهم است، چون که یگان بازیگر به مثل او در بارسلونا عین حال چنین
бозиро гардон намекунад, дар иҳотаи худ намекунад. Масалан чанд сол пештар мо аз Гави ва Педри бисёр ситоиш мекардем ки инҳо ояндаи Барселона ҳастанд. ҳоло бубинед синни соли онҳо то ба ҷое расидааст ки дар ҳамин гуна лаҳзаҳо як лидери асосӣ бошанд, аммо баъзан маҷбур мешавад Флики ин футболбозонро аз ҳайати асосӣ берун кунад ва ба бозигарони дигар имкон диҳад бозӣ кунад. Барои ҳамин ҳоло Барселона ҳамун ҳолати беҳтарини худро дарёфт накардааст. ҳарчанд оғози мавсим мегуфтем ки Флик он кореро анҷом додааст ки дар беҳтарин лигаҳои Аврупо назир надорад. натиҷааш бисёр хуб астанд, ҳамдигарфаҳмии ӯ бо бозингарон, тактикаи дуруст, аммо ин оҳиста оҳиста то як андоза барҳам зад. шояд ҳарифон хуб омӯхтанд Барселонаро, шояд ҳолати ҷисмонӣ бошад ё чизҳои дигар ба Барселона кӯмак карда натавонист. вале ин як бозии бисёр душвор буд барои Барселона. бо ҳисоби минималӣ ғалаба кардан дар майдони худ муқобили Алавес ки Волтар Имонбек гуфт ҳамеша бо Барселона бозӣ қариб хуб нишон медиҳанд, метавонист Алавес ҳам имтиёз гирад, вале голи Левандовски тақдири ин рақобатро ба фоидаи мизбонон ҳал кард. ва мантиқ ҳамин аст ки бубинед агар ки зидди Алавесу чунин бар инҳо дасто ин қадар азобкашӣ ба дастои сатҳи болотар, албатта боз мушкил мумтир муркабтар шавад. вале ҳамин кор дар Барселона имсол баръакс аст. онҳо ба осонӣ метавонанд дастаҳои пурқувватро мағлуб кунанд бо ҳисоби калон ҳатто, вале дар баробари дастаҳои заиф нокомӣ дунбола гирашон аст. вале барои Барселона айни ҳол некбинӣ фаро мерасад, чунки Атлетико Реал бо якдигар бозӣ мекунанд. мумкин агар ки дар сурати мусовӣ ба пирӯзии Барселона боз шумораи холо дар ҷадвал камтар мешавад ва Барселона метавонад аз ин чиз истифода барад бо вуҷуди он мушкилоте ки айни ҳол Реал рӯбарӯ аст. хуб, Барселона аслан дар давоми вақтҳои охир бозие буд ки ҳунарнамои олӣ дошт, натиҷаи хуб дошт, аммо дар охир гӯем ноком шуд ё шикаст хӯрд. яке аз онҳо маҳз муқобили Атлетико буд ки онҳо тақрибан 90 дақиқа бозӣ дар дасташон буд, аммо дар охир ду гол сар буданд, бо ҳамин 2-1 мағлуб шуданд. биёед акнун натиҷаҳои дигари ҳафтаи сипаришудаи рақобатҳоро аз Ла Лигаи Испания мебинем. дӯстони гиромӣ, дастаи Севилия бо Хетафе 0-0 мусовӣ карданд. Атлетико 2-0 Малёркаро шикаст дод. ин 500-умин бозӣ барои сармураббии дастаи мазкур Диего Симеоне буд. дар бозии ҷашнӣ онҳо ғалаба карданд. дастаи Асасуна Реал Соседадро 2-1 шикаст дод. Жирона бо ҳамин ҳисоб Лас Пальмасро мағлуб кард ва Атлетик Билбао ки дар чаҳоргона аст дар ин давр мусовӣ кард. Реал Мадрид 49 имтиёз дорад, Атлетико 48 имтиёз. пеш аз дерби ин бисёр ҳам ҳолати ҷолиб аст дар ҷадвал. Барселона бошад бо 45 имтиёз дар зинаи сеюм, Атлетик Билбао 41 хол дорад дар зинаи чаҳорум мавқеъ гирифтааст ва дар қисми поёнӣ тавре мебинем Валенсия кӯшишҳо карда истодааст ҳадяқал барои берун шудан аз таххонаи ҷадвал, аммо ҳолати онҳо ва ҳамчунин Эспаньол ҳоло чандон боварибахш нест, ҳарчанд гуфтем Эспаньол дар ин давр пешсафи ҷадвал Реал Мадридро мағлуб кард ва Валядолид ҳамагӣ 15 имтиёз дораду дар зинаи охирин ҷо гирифтааст. бинандагони азизу арҷманд, таҳлилу баррасии мо аз доираи топ 5 лигаҳои муқтадири футболи Аврупо дар нашри навбати Еврогол инҷо хотима меёбад. исоли сипос мегӯям ба ҳамкоронам Бобо ва Имонбек ки дар барнома ҳузур доштанд. мо муҳимтарин рақобатҳоро мавриди таҳлил баррасӣ қарор додем ва давоми ҳафтаи мазкур ҳамчунин рӯзҳои истироҳатӣ дар пеш буда бозиҳои навбатии бисёр ҷолиб мо шуморо интизор аст ки онҳоро низ тавассути шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол пахш мекунем ва таҳлил баррасии онҳо дар нашри баъдии Еврогол дар ҳамин студия анҷом меёбад. до дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.